na say ya say December break Ghana ye de pa singaton kistaton stanaton half con no ye ball ye be ball Ghana jo say ye na ball no mu no ye nipa woda power so obia de na ni kohwe na ye prophet fire woja wono ni prophecy a wo be ma ye efa eye black star ball ye ba so hu na boy yi kwa wie ni na ye nsem bebre na sebe ye ba prophet fire woja na obi asore na wodi nanim eye fam sebe esukon ma bi ebetimi aye no wo fase ni nua keto akra na wo be gira internet so na wo twa eye prophet ya dapa enne mi wo me nua be ma eye Newton donko e wa asa me ne ba be di nkomo say yes anke wo se ye do so papa na ne wo ye ne ba kono se sia fire woja wa chensi akofa no enti ye behwe e ho nsem wo me nua be ma Newton donko papa akwa me Joso we are brutal I da say Ghana for ya da brutal. Thank you very much we program so equally me da and keep it up me da say wo bae yeah and no official passes afin committee prophet fire with jansem na da eye ball kakra Ghana for ko ball average se won sensem fire with jai the prophecy bae Ghana for ebe de support person be say prophecy ni plan ni na ya e was say coming e bemu ana prophecy in our life no and so we the prophecy e di agro okay ye wo nyame ni pa nyakopon afre no a we the prophecy yes and say bible mo kura prophecy be by into our time and then I say obi be my prophecy sir I was some taking time na mo hwe nyoma mu na mo hwe type of prophecy aba na mo ye ho adwuma enya tam didi meti bebre obi asori na odidi obi atam sani pa na odidi na atam ko betumi awo enti se prophecy ba eno nkire se e wo se wokofa nipa na nimu nsam na odidi na atam wo ba hwe kura ampo no na esoko no ma bi e na odidi wakasa wo papa atam enti sa social media na aba no omo ye ma esi efe nsua de but yansua manata especially anya so yo ba anti na mekasa e ma no to me ka sandia na wakasa wo hwe social media na wo ra ho omo ama prophecy say anya dia blaster be many match e be draw mo frɛ no e bi san say e bia na di kanfo di kai bone me former station na sports na me ye anu ti na me ni wo mpa obi afi ama prophecy say ya kwa enko yi I saw kasa I saw my commentary bisa me da say na adentina mon freni pa no oh prophet me pa Charles de wa kai ye be den ani esia mu kwan na ye be den age cap na ba na mo didi na tem sani pa na odidi na tem no enti sani pa oba na be ma oba sa lady e odidi na tem ya mse na uhu na beka so osuanso na dwemu ebie pa okay wo de nentententente wo hi fa mpese me to wade ni bisa ekosonim se si an nsa so no mu ne sa so ni mu fa ne mfa mra kwan so ana e wo se ochi ni tum yes e wo se ochi because omu ade obi na man prophecy adenti na wo ba social media na we didi na tem obetumi awo obetumi ahwe sani pa no didi na tem oyedwan banka na anase otobodwa wale obetumi ahwe respect an elder respect asofo adwuma ye wa hai prophet and dia no metumi kaseti ya because ono no tua meka wa ha o se me di obuo emma penifo a dia no enti so bia me man prophecy a eno kire se o so ba bontin e wo se o ye videos oh say na prophet na ba ye be ye den ene esia no kwan ye ko nwan ye mo pa ye ben e bia ne di kanfo di kan ye bone ye ni ye tuaka enti sa social media na aba no omo ye ma sie fe nsua de but Paul amantem te say nkora ya ba no ye sua de e ma na ye den apa ho adenti enti o se nipa na wa ye ne sa no on fa na famra kwan so mekra na kwa ye me sa me do commander e wo be ma kam no obobo me na mka kira nti prophet fire oja no fire oja
I was so fire no. I was so fire. I was so fire lady. Now one also set example. Yes. Say wo ye so kon ma bia se bia sofo no so wo mo wanu onyam. Yes. And I say you obi akeke na wo sori. David asofo. Obedi na tem. Na me catch us say prophet TV station kese we any dia no. Me tumi sori di na tem. Me say fatakora. Ono bon pai mama ma yedie. Me di ye. Eti how dare you? I was a sister no. Yedi no ma army commander. No bo no. No check the lesson. They me to ya kan no. But say sa atem didi na lady na didi prophet fire with jano. Enti na ngosra so. Debi o. Dieti ameka sa ni say. O teaching lesson na ya ba no yesu ya de. Me ba so what ase because ya fa ni say we didi na tem. Anko hwe. Me yemu ba be ye enko hwe. We yemu ba be ye enko hwe. Enti adenti na so bi ye boni a ye twe na so. Tesi aso twene ne we mpa na opese edma se ye mfa ne nkotum ye mo ne ma ye ye ne de ye mo anukumfo. Oh, me dia ka me nyan ya. Why ye di fo ye bi papa bi want me ye bibi hu bia aha. Nti ne we emra wo mem. Aha. Enti se wo di papa no ba me atemu a ye la hye wo nkane no ye bi tia table so. Okay. Ti na me se fa ko be ma camp. Ah. Ye man 48. Yes, kakra bi. Soldier for no. Yes. Hey, papa, what? No, I was yes, you had here, sister. And yes, I was some here. I didn't think that was so did. Hey, suffer. Obi na sorry, now we need baby of free. Jano na sorry. But so baby one, now did you get them social media? How? For video, papa better one, Mandela. And now, what the video better one? Messia, your woman, at the video, your woman. Enti ade na ya Ghana ase obi aye de ope no sanyo man o se twaso me to me sole ene e bia prophet na medidi na tem meti wona medidi watem how obi no e was say on set example yes say em fani tumpo a be ma camp e da okwa table no da o ye mo obi aye wo yo ba o wan onye nipa fani two table so na mema so ni mu yes. A man 48 lashes. I repeat, 48. Now next time, no prophecy be ba. Kasafa hoa. Ubehu. What I say? Ke dia video no kra ho a. Come to dia to so. Me nyina ade. I didn't think I cost so. Will be message or dear ban mamin kind from also Jesus was insulted and was beaten by the people, but he didn't arrested any of the people who insulting. So why do we want fire Oja to arrest them? There be a Bible na mleto. There be a Bible na mleto. Wo bi a bi nche no obi sa. Many ni nyadwe bako kra. You see yes. There was here drilling no. Me am catch you. Yes Christ obo asoro ni asase ne. Ye be di ono o. Enu etwe me ha. Obi tuntashu ogu nani a. Wo bi tuntashu ogu nani a. Yes mo konji cap ba. Wo bi se wo ye dwamanfo ba. Wa chi obi tu. Nti fire Oja. Nti na me say fire Oja me na boa mo ya no. Me kra na me so girl nsa. Me abo born 48 lashes. No hwa dia wa pin. But I could tell them how to say something better, but this one dear. Jama man na say this you know. Emma. And yenya no nya de ope. Hey, just am na won kana. Say fani say maybe say nipa na wa send message no. Me man official pa de maybe say say ya fani say papa and ye didi na tem sana. Obe fele ni say. On sambra. And you fine. Okay. Yes, mo kwa viko ko jika pomra. Mako to papa so. Metia eye me ya. Okay. Say the last president you did 1 point in the befie. We say the 2 points with enuguase and a buy. Nti nia wo kan say ye nchi no. Oh. Nia ye nchi na ya che no. Na buy no. I was see Jesus Christ gra no. Say prophet fire Oja. Any apam dada. Won ye Yesu. Any apam dada. Apa fufuro. Be ma camp da ho ya bu obi aye. Table ni da ho. Tiemfa pam dada. Oh, awon fe o kasa wa. Pam fufu. Awura di yakopom. Ye twa ge ne ma. Na o ba didi wa table fi ade na wo ye no. Sesi ade ye mo mo. Mo mo. Ene mo ne. First na ye bom na sesi ade. Memeba. Ai. Memeba. Ade a o ti me na se popro u gine yi. Sesi a Montessori kwa ye jamba abo. Ene mo ne. Pas Ene mo ne o. Aba nye di tete ye respect. Ano pa to respect any Bible man. Ya tebi.
respect ni Bible mu na adenti na prophecy aba Ghana for mu didi nipa na tem e dey na edi kan for repeat again because me sports na me me wo feel awo edi kan for di kind of boy ni o I was on ko hwehwem mu hwehwem o e no be the prophecy abeto wo say ni na mesi komba board draw mu be film unko bisem na wo so aba bonten esuko no ma bi na wo didi prophet atem me brand new thing ya wo kan na wo kan oh I was say dele yes Christo mfanto wo na e dia bra ye no fano to wo cry no still na wonje get monti na me cry one me oh fire oja baby obi amechia no oh okay me catch them say I was say discipline e adwuma me we dey be tag no yes me catch them say baby obi amechia no I repeat my word there was say respect and wo ho say obi so no did you attempt just like that mama nkai obi so dia ba say but the prophecy was fake so she is right to insult the prophet wow ene mo no ahofe many abri na make say efi ha say yes sorry ani didi ya one time en chiro buo o man ne connect ye kasa mumu na mo ka bibu from what are you saying so obi aso no didi obi atam keke me kura me wa ba o me bag mu se me nya gana me dia baba tu mechi internet say na ni pedia ba say prophet now fire with that by fake na Ghana de koji ba get na didi na tem o you right no say nyam kom say nya na bem tell say papa fire with that wo kana no tu okay ti enkos for social media sa so obi aso le na odidi obi atem me so nyame do manya phone se sia na me so ma frew na me didi atem camera man no ho fei na me didi na atem prophet order aso le anu kakrakai na me didi na atem sa na mpe Ghana me camera ho fe mo yemu yellow brother awon fe enu che se bi uba social media you can drop a video o tie ebi mu social media videos we ni beche thank you especially ladies obo no ma awari sem no de beto ho che se yensua de eno ne yepe atendidi na ye na na mo tete ya na ye da se anaje enya fine kura nti kakra metu aka me bra newton we hiti me person ka meta ehia o di o ma 2 billion prophet fire oja wo hia wa wo mepe wa sempa ai so wo ya kana asema ma no ai ya pa eye fire oja papa mesra we di adwebre wate nyame de wa ye niema bebre ai so ko ni ma wodidi wa tamu anka mwa bi kura ho anka be bo na so wa sign a chance me so se fa che no o se fa che na Yesu Kristo ka se ja fa che na o mu ni ye won mu ni ye mfacho wani nyam e kire mesra o hwe na wani nyam no so se be ye ntie tia so ekwe ntwa na mtrans me ne me brand Newton nyame adoma be san hia akra